Di tao. Ay, ayatan ka, Maji. Sabay ko mata maayat nakmat. Arnold, sigurado ka iti day nga ibagbagam? Laglagi pam, at damay sang anak ko iti kinabalasan. Awan problema iti dayta. Tano asino lagi tinapatagkan ka. Nakasagana akmat amang ipatag. Arnold, Ikarik, di kanto paldaangan na pulos. Agbalin kanto anaragsak iti denak. akluna, at damatrik nakan ka. Tila ang pampanunutat, kat dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Amangan no sa andak akayat aparakan ka. Ngamin, addan anak ko iti kinabalasan. Siyak ti masaknan iti daytoy. Saan nga isuda? Alan aklunan na kuman. I love you. Ay ayatan ka, Mat, Arnold. Agyaman akmaji. Ikarik, si kantula ang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag ko. Nagado ang mabalin mo nga asawaan. Ngamjay pa'y matadanak na. Nasingpat ni Maji nanang. Nagagait. Ken na nga to tisad na iti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Katanya ko maita. Ha? Jak kayat daya aparakan ka. Kababain. Kas kalamay ibusan iti babae. Basta ni Maji ti kayat ko. Ikalaysak ni Maji. Kati kasar mo ano at daurnong mo. Makamu ka. Jak kayat apakibiyangam ti tarakan mi ababoy kinitatang mo. No balasang ti asawaam. Wan, da kamay ti aggastaws para iti panagkasar mo. Ngam no jay to pa'y matlaad da anak na ti asawaam. Ha, makamu kang agdiskitar iti pagkasaryo. Arnold, nailaw antan. Apay, pagbabawyam ka di tinaramid ta? Amang ano maulit tinapasama kanya. Amang ano panawan naktumat akas iti inaramid ti imo na ano obyo. Jakto ramidon daytakan ka, Maji. Promise. Arabang na, nagkasarata kumapay nga umuna. Satan to inaramid ti kay kayat ta. Lading ita ka. Saan ta pa yung makapagkasar? Awan pa yung ngamin urnong ko. Ay, jakmat ngamin makaurnong ta nagbasit ti sweldo kas company driver. Naimbagan ka ata dakal ti sweldom. Siyak ngay. Arnold, Iso nga agurnong tabay, wan? wan sa anak matkit di nga agganat apa ikasarkan ka. Agtinulong ta nga agurno. Manang, di mo itulog kasi kadag gastos para iti panagkasaryo ka ni Manong Arnold. Babae ka. Ni Manong Arnold at tirumbang nga gastos ta iso ti lalaki. Saan? Jakmat kayat ama pasamak ti kasta Una, uri adanak mo, babae ka lata. Iso da tirumbang nga gastos. Kan nadamag ko adi nakakayat ni Nana Lulit para ka ni Manong Arnold. Wan ading ko. Naamak dayta. Iso nga oray kayat nak nga ipashare ni Arnold ije balay ta. Jak kayat ti sumurot. Ta sigurado ang makangagak iti saan anasaya at iti inana. Ay, sapay na laing mo't asumauti ina tinubyong. Nadilaw pa'y. Ay, narigat ti makikabala iti kasya klase ti katugangan manang. Nabayagan anadlaw ko dayta. Ngamjak mat nalapdan ti bagi ading ko. Nagayatak mat latakin ni Arnold. Ang manang, amo ka din ni Allen ti maipapan ka ni Manong Arnold? Saan pa'y? Sa anak pa'y anak kasagana amang ipod no iti anak ko iti kaaddat nobyo. Ay, kasaritam iti nasaya at amanang. Dumakdakkelan ni Allen. Maawatan namat siguro. Tulungan nakman ang makisarita iti anak ko ading ko. Tulungan nak ngagpalawag. Sige, no talaga desidido ka na makiinayat manan, adakan ka na itamanang. Suportaran kay tanyaman na pakaragsakam nga aramidan. Agyaman nak ading ko. Allen, naawatam ka din ang iti imbagakkan ka? Allen anak. Allen, sumungbat ka Maawatam ka din ni Mamim? No makinobyo kat makiasawan ton?
May salang ti daddy kanti. Allen, maawatam ko man ni mami, muwan. Ubing pa'y ti inam. Kasapulan na matikad kadwa. Nang runa inton dumakkel kan. Inton barukan, kat mga sawa kan tumatan. Ha? Nulab mo ni mamim, palubusam iti kayat ng aramidan, wan. Ito tayo ti pagragsakan na. Di ka madanagan, anak. Tanasingpet ni tatang nga Arnold. Ti agbalin amay kadwa nga amam. Nakasagana at tumakder kas may kadwa nga amam, anak ko. Oh, di mo pa'y kayat, tadagbalin nga amam, Allen. Iso palubusam ni mamim asumapul iti may kadwa nga amam, wan. Tapno adda kadwa na amang ipatagkan ka. Auntie, mami, at dagayam assignment ko. Ala, ingka pa'y nga rod aramidan, anak ko. Mami, Madlaw ama di tinakam ti anak ko siya. Ay, aw-awatom latan ni Allen manang. Gagangay laang ti kas ti ajar na. Siyempre, italaan na amuan na ti amin. Iso ang gagangay ti kas ti reaksyon na. Ngampat siya kabayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat ng tumot laang ti amin. kikian ka man, Allen. Manang, kamaudyanan na. Naklon mo't ni Allen ni Manong Arnold kas may kadwa nga amana. Wen nga rod ading ko. Kat maragsa ka na. Gamin, agkaalaan na gitiduan. Uri siya ka. Maragsakan nakmat manang. Ngamin, naklon ni Manong Arnold kas pudpud no nga anak ti kaanakak. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tasaan nga agbalbalo ni Manong Arnold. Wen nga rod. Ngam saan mat siguro ading ko. Nasingpot ni Arnold. Saan abarumbado? Nanang, mabalin na yawid kung tinubyak dito'y palay. Ay saan? Ha? Agawid ditoy? Kat ikuyog na di anak na? Ha? Di kalagbain. Ibagbaga na giti tattao a second hand ka na di inasawam. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mo't nga isulat imang pakpakan kanyak, nanang? Apay apakibiyangan dak. Kas ka lang amin may ibusan iti babae. Ha? Basta jak kayat ayawid mo dyan nobyam ditoy. Sumapol kayo iti sabali pag naudan nyo. Saan adito'y balay? Ay, hanya banti pagungungtam titan aya abak-bakutan. Ay, may stressak. Kas lag bibisin iti baba ito'y anak mo. Isulat kasta tinubyan. Kita man dagijay dua lalaki nga anak ta. Balasang tinasawa da. Ngam da ito'y matan nga Arnold. Kasla maaw-awanan. Kasla day jay mutlama ti babaen dito'y lubong. Ay na, apay aya paritam. Isugarot ti kaya naman di baybayam. Uray, tanasing po ni Majay. Naggagat. Ha? An-anwam tagagat. No saan matan anasinaw abalasang. Ay, makapa-stress ti kastoy. Ay, agtal na ka. Di ka lagbahin ni tikas tangay bagbagam. Aguli makalata ka din. Di ka sumanao ta masair matirik na ti anak ta itikas tangay bagbagam. Adan nakasarita ka pagabangan tayo iti sentro, honey. Ha? Apay? Di mo kayat nga iji balay ti pag naadan tayo? Saan? Kababayin kami ni tikapsat mo. Adamot pamilya na ijay. Diyak kaya't ang aglulubon tayo ijay. Sige nga, Rod. Agabang tayo no kasta ti kayat mo, honey. Arnold, honey. Agriing kan. Aldawan. Awan trabahom ita ha. Nag-resign ako, nanay. Ha? Apay? Basit ti sweldo ijay. Agsapo lang iti sa bali pagtrabaho ak. Saan tayo nga ita? Maginanak pa eh. Ha? Sige nga, Rod. Sikat makaam mo. Sige, agkuyog kamin kinaalan arumar. Idagas kun iji pagadalan da sa akto mapanagtrabaho. Sige, tayo turog ko may. Aganat ka, bakit? Arnold, tangay awan pa'y matrabaho. Apay no si kapay laang ti mangitulot kini Alan iji pagadalan da.
Tapno agdiretso akmatan iti opisina. No kas di arong marak dito'y balay. Awan matlugan nga usara ka mang itulod ka ni Alin. Bakit? Uray, motor la ko ma. Ah? Ag-commute kayo ah. Narigat. May mayat no dalugan. Awan tubot ngamin kwarta. Tagumatang ako ma. Naimbagkan ka ha, tadakkel ti sweldo. Sige. Siyak tulat tangarudan ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan da. Ay, wan, manot urnong mo na di bang ko, bakit? Mabalintan sa amat ti gumatang itilugan. Diyak kayat akisayan ti urnong ko. Tapara iti pagadal to ni Alin day jayani. Basta agsawo ka, mat. Alin. Jayla anak mo ti isagsaganaan ti masakbayan na. Iso ti urnongam. Iso lang ti ayan ti atensyon mo. Kaslay di kalman. Inggatangam manan iti baro abado kun sapatos na. Angam siya nga asawam, di mo pa may gatangan mo. Asawa anak mo ta. Bingayam kumamot ti atensyon mo. Kano mabalin, siyak ti pangrunam a panunutin ta asawa na. Apay akas tamat ti bagbagam Arnold. Saan ka matasigod akas ta ah? Pasensya kan, ngam ibagbagak lang tipod no amarikrik nak. Jack kayat ti agbalin a plastik kan ka. Angam nabayagan anadlaw ko dayta. Napatpatag ti anak mo, ngam iti siyak ng asawam. Napatag kayo adwa kanyak, Arnold. Jack patyan dayta. Iso amin ti papapanan ti kwarta. Ti urnong mo. Kasanuta langin ngay. Ti masakbayan ta kasagasawa. Arnold, maawatam kumamat. Masapul ang maisaganaak itinapintas ang masakbayan ti anak ko. Tasyak lang ang tinamnamaan na amang suportakan ko na. Kano addaman bilang kwarta, balay ti umuna nga ipundarta, saan kat alugan. Saan abali ti balay ta adu ti maabangan. Ngem ti lugan, nangina ti abang na. Numangabang ka. Ay, nagbayagan ti lugan. Awanan, naladaw ka na iti pagadalan nyo, Alin. Saan pa, Daddy? Kan adan to siguro mo't lang inton madamdam at jeep. Hoy, di nakawawagan iti daddy no at tao. Angkal ko nam. Ha? Ibagam ngamin ka ni mamim tagumatang iti lugan. Tapno adda usarak amang itulod kan ka iti pagadalan nyo. Ay, aglangan kan san. Ha? Ay, Jack kayat, Daddy. Ay, Uncle. Nabanuga ko na nakatakder dito yung agurura iti jeep. Pati taksi, awan. Aglangan kan, tanaladaw ka mo ilangan. Saan na pa yan naladaw, Uncle? Nasa papay. Sige lang aro din ati mapan iti pagadalan nyo. Kabaala mo, tadakil kan. Sige, Uncle. Uray sandak nga ituluden. Tadamat kakadwak nga agur-uray iti jeep ditoy. Apay Arnold, awan planong magtrabaho. Nyat kukuam diti balay yung ay. Mangan maturog sa amil at yan mong marami din ang anak kao. Ay, awan master ka na trabaho, tatang. Ay, uray ko man dalos ka diti balayaw. Ne, nagado ti wara. Nagado pa ti mainawan na plato di talababaw. Tatang, trabaho ti babae ti agdalos kas kada ginaw. Na, amumet ama kumikom di asawam ngagtrabaho. Tumulong ka ah. Apay di ka mabain iti asawam. Iso pati mangpakpakan kan ka. Ay na, nasing pati asawak, tatang. Dayta ti sana nakita ni nanang ka ni Maji. Nasing pati, ken nagagait. Ibagbaga na asaan anasinaw ni Maji. Ay, di mo gundawayan ti kinasingpat ni Majay. Sumapol ka iti trabaho ta kababain. Nagdakkelan ka bagay. Hanggang papakpakan ka iti asawam. Hay, nagalas ti kasta ka ramain. Mami, ayan di sapatos ko. Awan matan iti nang ikabila. Nagdakkelan kita matam. Di mo makita ti sapatos mo. Mata ti agbirok, saan at ang iwat, Alin? Dita sapatos, oh. Dita man ay. Oh. Ha? Sa bali day ta, Daddy. Mulagat ka kidi, ah. Awan am-amom nga ubing. Ala, pumanaw ka dita Arnold. Tasyak ti mang sapol iti sapatos ti anak ko. Di mo pagpupudutan ni Alin. Gaputas saan ko ana itagtikid-kid daw ang akwarta pagpupudutan mo ti anak ko. Ket, anya ti kayat mo mapasamak? Kumarit kan? Karitin na kon? Ala anak ko, inkan isagana ti bag mo ah. Tasapulog ti sapatos mo. Panawan da kami dito yan. Uwan, Mami. Alin,
Apay anabasa to'y flooring. Nagtagtad ngamin titimba ngayon sakdok, daddy. Kat, puna sama! Nagawan kat nga among maubingan. Inkaalaan ti map, ta imap mo. Uwan, daddy. Di nakman awag-awagan iti daddy, tasaan ka nga anak. Agraraman ka mga ubing. Ha? Sorry, daddy. Ala, agunay kan. Nagginad kang ubing. Imala kalauna iti inam. Alin, apay ano ulimak ka? Kan kasla nagunag ti pampanunot man ako. Awan, nanang. Adda ka di kayat mo agatangan, anak ko? Sige, spoil them tanagsadot nga anak mo. Gatang amin na kayat na. Senyorito lang aro din ito'y palay. Pagatang pa pagatang. Ha? Ala, umay ka anak. Mapantay di balkon. Taijay ti pagsaritaan ta, anak ko. Saan adito'y salas? Imo yung ni Tata Arnold kanyak, mami. Di na pa yan kaya't nga awagan iti daddy. Anak ko. Kanayon nakapugkawan. Isa makigigtutak. Ala, ag-relax ka, Wan. Di ka unay agbang panunot, anak ko, Wan. Bayam, tapanunutak ana imbag. Noan niya tirumbang nga aramidak, anak ko. Mabisinak, machi. Agaw kayo di ka nagta. Subuan na ka? Inaldaw nga agbartag ka, Arnold. Kastalatan ti aramid mo. Agaw kayo di ka nagkunak. Alin? Ayan mo! Umay mo ikatante sapatos ko. Di mo disturbo ni Eh. Allen ta nakaturugan. Ringam dyan, senyorito ng anak mo. Ako pa muna trabaho mo. Di mo pa ila pagtalawan. Anya? Ala, inton bigatan ti panagsarita ta, Arnold. Inton mamunawan kan. Apay, papanan nyo nga gina. Nakaimpagi kayo, mate. Agawid kami ni Ije Balay, Arnold. Anya? Apay ngay, kutsak ngay. Panawan nak dito eh. Anya nga iti pagbayad ko ti abang dito eh. Problema mo day ta. Maji, apay kasta kamatin. Agasawa ta. Di na kumamot panawan. Lading ita. Ngamdyang kun mairusok ter aramidam iti anak ko. Kanayon mo apagpupudutan no adda di mo magustuhan kanyak. Ha? Diyak pulos pinagsawan iti agkakasakit ti anak ko. Si kantolakit din. Laglagi pam, Arnold. Saan asika tinagtaudan ti anak ko? Ken kang runaan ti amin. Saan asika ti mangpakpakan iti anak ko? Iso nga awan karbangam amang bukabukaw ken mangpabpabain kan kuana. Sorry, Maji. Pakawanan na ko ma. Agsinatan, Arnold. Ha? Iti mano abulan a panagdanata kas agasawa. Ado dagiti nakitak adyak kayat nga ugalim. Ha? Iso nga agsinatan. Total, saan tamata nagkasar? Maji, pakawanan na ko ma. Di nagpanawan. Sulit ak tinagkurangak. Promise. Malaminak. Maulawak. Sakit tulak kan tintero bagig. Ay da, kasanungay da ita. Sapay awan kwarta mi iti amam. Anya nga iti pang pay-hospital mi kan ka. Manda ni nawaga ang mangitara iti ospital ka ni Arnold. Bakit? Ay kasanungatan. Awan kwartata. Anya nga iti pang hospital takin ni Arnold. Alangan abay-bayan ta dita. Ipadoktor ka na. Tanay sa balin ti Jarna. May remedyo ti kwarda. Tinapatag agimbag ti anak ta. Ay, no apay mat ngamin ang nagsina kayo kini Majay. Imbes nga da mga sikaso kan kaita, tagsakit kan Arnold. Naa. Itataka sa pulan ni Arnold ti tulong. Kasta ti bagam. Di ka lagbain. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Majay. Pudnaw, asaan ka akayat iday, aparakin ni Arnold nga anak ko. Ngam saan itan? Maawat kaan balasang kao. Isa pang asim ko ma. Urnusin yaw ti bagbagiyo iti anak kao. Lading itak nana.
nga maawanin pa nagayat ko kini Arnold. Ha? Ay, maalang arod Di ka mabalin apilitan no talaga adimon kayat ti anak ko. Pasensya kayo na kumanana. Kat, kumustan ti anak yo? Nakarwar ka din iti ospital. Saan pa yung araod balasang ko? Ngamain, at natakwatan da sakit na. Iso nga agpaagas ka no pa'y ijay. Anya? Ala, ano san yun nga asikaswan ti anak yun, nana? Adtoy, awatin niyo kung matitulong ko kada kayo. Ay, nagyaman akbalasang ko. Ay, dakala tulong da ito'y para kini Arnold. Hulitag, Machay. Suri, itinay-sawsawang ko iti kalabas kontra kun ka. Ala, lipatin yun day dyan, nana. Katla dingitak mat, nadyak mapatganti kayat yung mapasama. Ngamin, ingkarik iti bakit. At ilangan anak ko ti pangibok-bukak iti panawan ko. Biyag ti tao. Awan babaek! Awan! Awan! Ada! Awan! Ada! Nito, awan nga raod! Anay ko! Daytoy mat! Ops! Nasipaw ko tayo, ma'am. Nakarit ka, ah? Dirit-dirit ta, imam. Anay ko! Anay! Patamtimak! Di ka bastag pabasulatan itisaan kong aramid. Naawatam? Di ka naglibak! Nabasa kami ng conversation nyo iti cellphone mo! Idarom kayo iti babaem! Sige! Aramidom ti kayat mo. Saan nga umdas dayta nga ebidensya? Tiks lang dayta. Naimbag kumaano na aktuan da kami. Taiso, agdarom ka. Basta agdarumak! Aglablabas kan! Grabe hindi pa nang paspasakit mo kanyak! Diyak ka baalanan, Jordan! No di mon kabailan. Sinaan na kon? Pumanaw kan? Tapno awanan ti problema. Idarom ko di asawak, tatang. Kastalatan ti aramid yung agasawa. Agdindin na rum kayaw. No saan ani Jordan ti mangidarumken ka? Sika ti mangidarumken kwa na. Tatang, Awan mo't nga ron na pintas a pagbanagan ti panagdindin na rumyaw. Takanayon mo't latta ti panagapayaw anak kaw. sinaaklangan ti asawak, tatang. Ha? Nauma akon, nabanug ako na yun. Agsarita kayo pa'y anaimbag anak kaw. Uray kumano awan anak yaw. Saan kay abasta makapagsina? Taadda ni Vian nga anak yaw. Carol. Makam mo ditan, tatang. Basta sinaakon. Kat alaag ti anak mi. Jordan, anak. Anya di imbaga ni abalayan kanyak. Nagapa kayo man kanon kini Carol. Kat kaya't nakakanon asinaan di asawam. Baybayan nyo no kasta ti aramiden na. Tauray siyak. Nabayagan akayat ko asinaan jay manugang yo. Tanagalas ti ugali na. Pagsaritaan nyo, anasaya at tisaan nyo apagkinkin na awatan, anak ko. Kaasi di anak yo, nuagsina kayo. Maasi kayo kuma iti apo ko. Nagalasmot ngamin ti ugali ni Carol. Nailaw anak anang ikasarken kwa na. Basol na no apay akanayon ti panagapa mi. Di mo kuma ipabasol amin iti asawam. Tadamot kam malim, anak ko. Agpada kayo nga adabidot na. Basta, manjak matan nanang. Nagpatinggan ti pasinsyak iti dayjay a babae. Saan kami nga agkatunusan? Saan nga asawa ti pangibilbilangak ken ni Carol? No dikit kalaban, nanang. Anya? Ala, Vian, anak.
Tulungan nak amang ikarga dito bag iti kawustawan. Diyak kaya't apanawan ni Daddy, Mami. Nagalas ti ugali ti amam. Isa panawan tan. Apay, di ka maasyan kanya, kanak ko. Kanayon nakakabilan ti amam. Di mo sabidungan ti panunot ni Vian, Carol. Nagalas at talaga ti aramid mo. Agpay sumatakab kabilan nak, sana ya. Agpada talaang. Tauray siya. Kabkabilan nakmat. Mami, Daddy, saan kayo kumamanan nga agapa? Wen Vian, di ka madanagan. Ta saan kaminton nga agapa iti inam. Tagsi na kamin. Ha? Saan na, Daddy? Please, saan kayo kumanga agsina? Diyak kayat ti broken family. Di kayat ko complete family tayo kuma. Pasensya kan anak ko. Saan kami ngagkinaawatan iti inam? Saan ko nga'y ayatan? Nakarkaro payasan kan ngay ayatan. Agpagpakasiak, Mami. Daddy, saan kayo kumangagsina? Ikuyog ko ti anak ko, Jordan. Di ka bastag desisyon, Carol. Pagpilyan ta ti anak ta. Vian, sa nga pulon ti taon mo, mangpili ka no asino kada kami iti inam ti sumurutam. Asino ti pilyam? Siya kwin no ti inam. Agsao ka, Vian. Dua kayo asumurutak, Mami. Daddy. No siyak lamay sa. Diyak kayat kuman ti makibiyang iti anyaman a desisyon yung agasawa. Ti apokok ti pakaasyak. Kasta unay apanagsangit na. Di na kayat ngagsina kayaw. Jordan, Carol. Tatang, Uray siya. Maasyanak iti apo ko, anak ko. Apay, saan tayo ka din ang mapagsaritaan iti nasaya at daytaw eh? Amangan no maurnos yu pa iti bagbagiyaw, anak ko. saan na mornos, nanang? Wananang. Talaga sigura kastuyan ti wagas. Tapno agsardengan ti panagap-apa mi iti anak yu. Hay, kasanungay abalayan. Anya nga ron ngay, abalayan. Awan mabalinta. Di kay madanagan. Tano sumurot ti anak mikin ni Carol. Jak agliway amang Ted iti suporta ti anak ko. Ngam no siyak ti pelyen ni Vian. Masapul mo't amang Ted iti suporta ni Carol. Alaak ti anak ko. Jack itulok asi ka ti papanan na. Tama impluensyaan iti nagalas nga aramid mo. Agtal na ka. No agsasao ka. Kasla na hushustuan ka. Sika ati na alas ti aramid na. Ala, hustown, di kay man agapan. Ala, aramidin yaw, ti kay kayat yaw. Tasaan da kami mutla dengdenggan kini abalayan. Makipagnagtapay lang dito balay ni Lolong Vian, ha? Sana bale. Agi patakder tanto iti balay ta. Intun bumaknangak. Mami, ni Daddy ngay. Asino nga yan ti kadwa na iti balay? Makamumutan na iti biyag na. Sigurado, mangisangpet day iti sabaling asawa na. Ha? Amumutan ti kinababairo ti amam. Isa di mon panunutan, ha? Irwam mon ti bagim. Asaan mo nakadan na ti amam anak ko? Tanagsina kamin kan ni dadim. Kailiw kun ni Daddy, Mami. Agawit ako man ijay balay. Di kagdanag, tasarongkaran na kantumot lang ti amam ditoy. Tamasapol amang yag iti kwarta nga abastom, anak ko. Aga brodak tatang, da kayon ti pangital ka kanivian. Anya? Kahit amo ka din ti anak mo nga agabrod ka, Carol? Saan, tatang? Diyak kayat nga iba ka. Ta sigurado adi nakpalubusan.
Idi pa'y lang amin adina kayat nga agabrodak. Kasta una pa nagsangit na idi. Diyak ngamin kayat na makita ng agsangit ti anak ko, tatang. Nasaysaya at mutlaeng no ibagam kenkwana. Tapno amuna. Ibagak to into nag-flight akon. Basta diyo pa'y lasasawan ita. Asino dyan sangpet mo a babae ije balayo, Jordan? Ni Fatima dayjay nanang. Ti kabarbaro amanugang yaw. Anya? Bayan yaw ta yam-amok to kada kayaw. Una yan. Kasinsinayo pa'y laki ni Carol. Ada-adagosan kasukat na. Anya nga raw, talaga akasta nanang. Nasingsingpet nga dayo ni Fatima, ngam ni Carol. Iso ti kayat ko akaden na, tanaragsa kwa na. Tatang, ag-flight akon iti mabiit. Ag-flight kan ngam, di mo pa'y imbaga iti anak mo ti papanaw mo. Diyak nga rod kayat makita ti panagsangit ti anak ko, tatang. Iso ada kayon tun ti mangibagakan kwa na. Ibagam kit din, anak ko. Diyak ka ba ulan? Da kayon tun. Awagak tulangan iti cellphone, inton adda ako ni ije airport. Vian, apok, kasaritam ni mamim dito'y cellphone. Ato'y Ha? Sa dino nga mindayan ni mami, lolo? Apay nga awan pa'y laan diti balay? Akwa, basta, kasaritam ni mamim, apok. Hello, mami? Hello, anak ko? Di na ko magurguraan, wan. No apay nga aramidak ti kastoy. No jak agunay, awan tinapinta sa masakbayan ta. Iso ang masapul amang gadak iti adayo. Ha? Ayan nyo ngamin, mami. Agawit kayo kuman dito'y balay. Dito'y tayo nga agsasarita. Sa anak pa makaawid, anak. Basta agsingsingpet kawan. Di kag ligliday. Kandi kag sangsangit tapno sa anak ngagdandanag iti papanak. Ha? Papanam ngay, mami? Manggadak iti balasiw taaw. Ada kita dito airport. Flight ko ita nga aldaw, anak ko. Anya? Sige, sige. Tani, agsagana akon. Bye. I love you, anak. Hello, mami. Please, saan ka kumapo manaw? Di ka umadayo, mami. Mami. Awanan. Apay nga yapi manaw asana nagpakada ni mami, lolo. Apay ngay. Ala, di ka nagsangit, apok. Wan, patpatgan na ka ni mamim. Isungag trabaho para kan ka. Nagpay suwapatpat ka, nak. Apay ngay alinibasan, nak. Apay ngay asana nagpakada. Di nakay kayat ni mami, lolo. Saan, apok? Lam na ka ni mamim. Swadi ka kuman agpasugnaw. Wan, Mami, agawid ka kuman. Mami! Nanang, ila ko kung tibalay ko dito eh. Anya? Apay ngay anak ko? Agawid kamin ijay probinsya da Fatima. Ijay kamin ngagnaad. Anya? Kahit di mo ilako ti balayo sayang, igit ti kalsada dayjay. Basta ila ko kon. Tati mapaglakwak. Ket pagpatakdermi iti balay mi kini Fatima ijay lugar da. Anya? Kat kasanon ti anak mo, ikuyog mo? Saan akayat ni Fatima, nanang? Kun may isa? Amang ano saan matla palubusan ni Carol asumurot kanyak ti anak mi. Sana bale? Tapaw itak to iti kwarta na. anay ko. Ay,
Simrubanan ti sakit ti sakaken ti sikat kaw marikatan ak amag na ngem ikarigatak ta inakriingan ti apo kaw aldawan. Vian, apok, bumangon ka, taldawan. Ada klasim ita, apok. Saan ka sumarek, Lolo? Ha? Apay? Maulawak. Kasla na bambanog ak unay. Kanasakit ti barukong ko no agangasak. Anya? Ne, awan mat inararamin mo idi kalman, apok. Nagid-idda ka mat laeng dito'y balay. Agkakapsutak, Lolo. Nasakit ti barukong ko. Anya? Ay, sos, kasanudaytan nga'y. Umay ka nga ron manganan. Sapay jak, unay makapag naapok. Nagsakit manentisa kakensikit kaw. Saan ka mabisin, Lolo? Pilitem timagan, uray basit laeng. Tapno pumigsa ka. Diyak mabisin, Lolo. Saan dak ko maapilitan amangan? Diyak kayat. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Ada problema anak kaw. Ni Vian, saan amang mangan? Anya? Ni, apay ngay. Pilitan nyo Kaslaawanan gaganay gayan na. Di pa'y rumrumwaren dito'y balay. Ipacheck up yo, Tatang. Sapay simro ti sakit ti sikat ken sakak anak kaw. Jak makapag na. Awagan nyo ni Jordan. Taisupay latimang kuyog iti anak mi. Ay na, awanan da Jordan dito'y. Nagawid dan ijay lugar ti babae na. Anya? Huh, talaga tinakdaran nan ti kadat babae na. Angam sana bale. No adda baro nga asawa na. Adamat kanyakon. Ha? Anya ka din day ta sa asawam? Carol? Kinapudno na, Tatang. Adan boyfriend ko. Naamamok diti abroad. Kat amangan magdan na kamin iti mabiit. Ala, abalayan. Siya kaon ti mangkuyog kinibiyan. Mapan kami iti doktor. Agyaman ak abalayan. Yak ngamin kabailan ti magna. Ano pilitak? Adamot asumakit ti sikat ken sakak. Ay, saus. Limtigmat nga agpay sa ti dua asaka mon abalayan. Wen nga rod abalayan. Kanayon asumuruday to'y asakit kaw. Isu nga no sampay mapan ipacheck up ti apo ko taa. Uray ta adda impaw et ti ina na kwarta. Wain abalayan. Lola, anya ka no ti sakit ko? Apok. Ala, anya ti sakit ko, kunak. Apay ngagsangit kayo matan. Ala, agawit tadwan. Taije balayon kadalulom ti pangibagaak, apo. Unayen ti kasasaad ti apo ko ta abalayan. Jak laim pagarop amadaan iti sakit ti puso. Wan nga raw, nakakaasim at ti apo ko ta abalayan. Nagdagsan ti barukong ko anak kaamo iti dayta. Kahit anyat ko na ti doktor ngay. Agagas ka no ni Biyan abalayan. Kat ikararag tayo nga maagapan ti sakit na.
babaan ti agas. Wen dakkel ti kaasi ti Diyos. Patsaka di na baybayan ti apo ko ta. Wen abalayan, agtalak tayo kin ni Apo Diyos. Ta isulaang ti kabilgan a doktor. Winumangagas iti apo ko ta. At damat kaya man sakit ko, lolo. Matayak ka din iti mabiit. Ay saan apo? Agbiag kapay itinapaot Bumakit kanto pa'y met apo. At idog pa'y tibiyag mo. Lolo, Ala, bumangon ka. Tamangan ka. Wen, nagluto ak iti aros kaldo. Ni tib amano, ti insag pawkaw. Naimas dayjay. jakmangan, lolo. Mangan ka tapno pumigsa ka. Tapno makatumar ka iti agas mo. Wen, tapno maagasan ka. Damami kanda di tigagas ko, lolo. Ipagayo ka damami kanda di. Taagawit dan ditoy. Kayat ko idan makita kan maarakop. Kaili kong damami kanda di, lolo. Apo, Sana bali tatang. Umandanin ti flight ko. Agawid ako ni ti mabiit. nasayaat nga ron anak ko. Tapno maasikaso naimbag ti anak mo. Ape ang nagbanag mo't tinakasta ti anak ko. Nakakaasimot ni Vian, tatang. Ala, di ka unay agladigit. Tabangan no di mo maipamaysa ti agtrabaho. Basta agkararag tayo anak ko. Dakil ti kaasi ti Diyos. Batyan tayo apaimbagan na ni Vian. Sige nga rod, tatang. Amangan no kadwak ti boyfriend ko nga agawid, Sumurot ka no iti panagawid ko. Hay, talaga tinakderam ti kadat boyfriend mo? Awan dakas na, tatang. Tanawaya akmatan. Adamatan sa baling asawa ni Jordan. Siyak tulakit din. Aniyan, anak ko. Mabalin ka di, anak ko. Di mun ikuyog ti asawam iti panagawid mo. Ha? Taapay, tatang. Da kayo laeng ken ni Jordan ti kayat ni Vian a makita. Awanen ti sabali pay, anak ko. Ha? Pangaasim, ipagpagapumla ko man iti anak mo. Imbis a maragsakan ti anak yo a makakita kada kayo. Ang mga no agladingit laeng, no makita na nga addan sa bali nga asawa. Sumurutakken ka, Jordan. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Nawan agbantay. Sayang ti mapastrak, Fatima. Basta sumurutakken ka. No di mo kayat asumurutak, di ka mapan itian ti anak mo. Imbagak matkin ka akasapulan nak ti anak ko. Masakit ni Vian. At masapol amapatgan ti kayat na. Kayat nakano amakita. Pau-pau itam mo't ida iti kwarta. Anya pay laangay ti sapulan da. Sa balilat tamat ti presensyak bakit? Nabayag ngaminan adikam nagkitkita iti anak ko. Masakit ti anak ko. Kat kayat ko amakita ti kasasaad na. Sumurutak nga, Rod. Sige nga ron. Makaammo ka, Fatima. Nakaturog ti apuhok, Barok. Bigla kimotong ni Vian, tatang. Wen, Barok. Takasanaw. Nagbasit mo ti kankanan. Mabalin ka di aringan, tatang. Wen,
Tay pay met anak katurog. Vian apok. Vian. Ada ni dadim apok. Daddy, Vian anak. Kumusta kan? kailiw kayo unayin ka ni Mami, Daddy. Kailiw da kamutan anak ko. Apag iso. Kaduak ni mamim. Agpaiso, ayan ni Mami. Daytoy man oh. Kaabay ko ni mamim a Fatima. Ti may kadwa a mamim. Taison ti asawak ita. Hello, Neneng. Kumusta kan? Oh, sung batam ni mamim Mami ko nam ti asawak. Wen? Taiso ti may kadwa nga inam. Lolo, uminumak man. Makaininumak. Sige apok. Mabitlaang tayalaan ka. Iba kayo ka ni Daddy. Tadyak kaya't makita di sa bali nga asawa na. Ni Mamik lang di kaya't ko makita. Iso lang ti asawa ni Daddy. Iso na ti dadakkel ko. Awanan ti dadumapay. Damami kan Daddy lang di kaya't ko makita, Lolo. Diyan kaya't makita di ka barbaro nga asawa ni Daddy. Ala, bayam, takasaritak ni Lulam. Taiso ti mangibagakin ni Dadim. Apok. Anak ko, panagkunak, makapadakas kinibiyan ti panangikuyog mo iti may kadwa nga asawam diti balay. Isuan na saya at siguro nung pagawidong pahilaan. Nanang, Sapay kumata maawatan nak anak ko. Panunutam kumati anak mo. Amangan no kumaro ti sakit na. No adda pa kasairan tirik nana. Sige nanang, aramidak tibilin nyo. Ni, apay nga pagawidan nak. Ada nangisit a planom? Gaputa sumangputan niya sigod nga asawam, pagawidan nak matan, Jordan. Fatima, imbagak meten ti rason, masapul ka di nga ulit-ulitak nga ibaga. Di mo man pagrason ti anak mo, Jordan. Ti kunamkit di, kaili mo ja ex mo. Kat iso a pagawidan nak, tapno makasolo kayo, maaramid yo ti kayat yo. Punasam day ta nga atap mo. Taawan kinapudno day ta. Si kaitan ti ay ayatak, Fatima. Tila ang anak ko ti pampanonotak. Iso apa nga asim. Makikooperit ka kumamat. Kaya't ko nga umimbag pa'y ti anak ko. Hay, Fatima, please, mawatan ako ma. Sumagmamano lang nga aldaw ti panagnaid ko ditoy. Kun may sa, dito'y balay dananang ti pagturturugak. Sa anak nga umyan ijay balay da katugangak. hay, sige, makamu ka. Di ka nga ron agpasugnod. Wan? Alawanan, ay ayatan ka, iso sige, pilitak nga awatan ti sitwasyon, Jordan. Diyak kaya't ang mga asawa kay ti sa bali, Daddy. Ni Mami lang ti asawam. Ha? Na kayo ti agasawa. Da kayo lang ti dadakkel ko. Kaslang kapsutak no makitak nga dan sa baling asawam. Ha? Kwa? Di ka madanagan. Tapinanawa ko ni Fatima. Nagawi din ijay lugar da. Nagsina kayon, Daddy. Kwa? Uwan anak, nagsina kami. Thank
Basta agpapigsa ka, wan. Agpaimbag ka. Kandi ka unay agladladingit. Tama ka padakas kan katikasta. Wan? Wan, Daddy. Talaga pumigsa akon. No da kayo kan ni Mami ti kaduak dito'y balay. Ayan ni Vian. Aday jay silid. Kalkalpas na nagdigos. Kat, kumusta ang anak ko? Kas jay lata ah. Gambangan matan iti adaw. Sipod si Mang Putak ditoy. Ala, mapan kan iti ayan na. I love you, Mami. Kailiw ka una yan ama arakop. Kasta akmat kan ka anak ko. Ay na, agpaimbag ka, Wan. Agpapigsa ka. Wan, Mami. Amo ka pumigsa akon. Takadwa kayo manan ken ni Daddy. Complete family tayo manan. Iso anak karagrag sa kakunay. Mami! Agyaman nakta pinatgam tikid daw ko adi mo ikuyog ti kabarbaro nga asawam iti panagawin mo anak ko. Napatagti anak ko kanyak tatang. Iso nga aramida ka amin nakabaulak. Tapno maparagsak kulaan. Iti kasta, agimbag adagusan. Agimbag batkit di ti apo ko. Basta makumpleto ka no ti imbaga ti doktor a panagagas na. Uwan tatang. Ay na, masya anak iti anak ko. Kaslag kapsutak ang nakakita iti langana. Grabe, tikimutungan na. Nagimas tilinutom asidaan, Mami. Wen, tamo ka paboritom ti kasta aluto, anak ko. Sinigang abangus. Oh, adoy pa iti sabaw anak ko. Agigop ka. Wen, Daddy. Inapoy man pa'y, Daddy. Wan, mabitla ang anak ko. Kumusta te apo ko ta abalayan? Dakkel tinagbaliwan na balayan. Rimbawat amangan. Ken simmaranta. Ha? Ay kat, nasaya at abalayan. Ken amangan no sumreken iti pagadalan na inton umay alawas. Napintas adamag day ta abalayan. Wen abalayan. Ket patsyek ati kaadda damami ken dadi na ti may sa arason. No apay asimmaranta ti apo ko ta. Talaga adakkel ti maitulong ti presensya dagiti dadakkel na abalayan. Ket pakaragsakak unay. Tapinat ganda tikid daw ni Vian nga apo ko ta. Papa namanan ngay, Daddy. Agawid ako na iti balay ni Lulam, anak. Saan kan nga agawit ijay, Daddy? Anya? Saan amabalin Urayan nak ni Lulam. Ibagam adito'y kan maturog, Daddy. Anya? Please, dito'y kayon balay ni Lolo ang maturog. Ta dito'y matamat maturog ni Mami. Di mo't kunayo apis kayon kan ni Mami. Asaan kayon nga agap-apa? Ha? Kwa? Uwan anak? Dito'y kayo nga rodan ang maturog, Alaan yun to amin ang abado yu ije balay ni Lola. Ta dito yan ti pagnaadan nyo, Daddy. No, adaa si miti anak mo, patgam ti kayat na. Dito yan ti pagturugam. Ang damat pagturugam dito'y. Sa anak a komportable dito eh. Apay, di mo kaya ta makita ti panagrup-rupak, kasta ka di? Tapnam mom, nakarkaro pa'y ajak kaya ta makita ta panagrup-rupam. Makasuya akit kitaan. Agtal na ka man? Kunam matlan asino kang agsasao? Kat, anyat kayat mo ita, kabilan nak? Sige, padasam tabalsan ka. Di ko nam kabutang ka? Ha! Kabailan kabalsan ko nam sa.
Nuapay mo't ngamin na nagamaam mo ta idi ah. Agbababawi ka na kiasawa kan ka idi. Nakarkaro pa'y kanyak. Naamukla kasta ti ugalim ide. Saan ka pinakasaran? Adayon na singsing puti nobyo kita ngamsi ka. Adayumot anasingsingpet ni Fatima angam sika. Ubing pay. Naasikaso. Nadungo kanyak. San akaskan ka nga apera? Uray ah, tanatatarmot nga dayo tinobyok itangam si ka. Huston krak! May kankan na eh. Sige ah, padasam timang kabil kanyak ta talaga balsan ka mo. Carol, Jordan, husto daytan, anya kay kaday. Anya man ti pagapapaan yun aya, ay na, natangan kayon, ngamkas kay laobing nga agap-apa. Adapay kit atiw yun atin ejer nga agap-apa. Day ta manugang yu ah. Ipilit na kati pumanawan. Kat saan lang arod da palubusan ti anak nan. Diyay lakay kayat na tararamidan na. Sika ti mangirugrugi ti apa, Carol. Di mo ipabasol kanyak. Sika ah! Stone, anya kay kaday. Ti ammo ti anak yo, saan kayon nga agap-apa. Kastapay la ti aramid yo. Naimbag tamid yo adayo dito'y tayan na. Sana mangag ti panagsinsin nung batiyaw. Ala, gusto na itan. In kay kat asikaswan jay anak yon. Hello, Jordan. Kasano? Di kan agawid? Talaga adi mon mapanawan ti sigod nga asawam? Mawatan na kuma, Fatima. Di nak ngamin palubusan ti anak ko. Di mo man pagpambar ti anak mo? Amok naornos yun ti amin iti asawam, kat nagsinublian kayon. Sana pudno dayta? Pudno! Kanayo na may tagtagainap ko dayta. Di nak ngamin pagpanunutan iti dakas. Basta agawid kan, Jordan. No di ka agawid, nasaysaya at langan nga agsinatan. Anya? Saan Di ka kadi agsasauti kasta. Bayang, tagpakadak iti anak ko. Tapno makaawidak. Jack amukin ka. Sige, bye. Awan ang dakit di itibain. Saan, Daddy? Di ka palubusan a pumanaw. Dito'y kayo laang. Tapno complete family tayo aka na yun. Agsobri akmat laang, anak. Duawin no talo nga aldaw ko la siguro ijay. Mapan ko la kitaan tinapanawak a negosyo mikin ni Nanam a Fatima. Ha? Sorry, Daddy Ngamjak kayat. Anak, Agsakit ti barukong ko no saan kayo makita ka ni Mami. adamat ni Mamim, anak. Saan nakapanawan? Saan na kompleto ti aldaw ko no saan kayo makita, Daddy? Dito'y kayo kumalaang. Basta saan da ka pampanawan. Kan sumra ka ko ni Jay Sculinton bigat. Da kayo ti kayat ko amang itulod kanyak, Daddy. Kumusta ka ditan, honey? Mami? Oh, Vian, anak. Ada ka sa pulam? Kasarsaritak biit ni Daddy Magari. Kaya't mo akasarita? Honey, kasaritang biit ti anak ko, ha? Oh, ando ti cellphone, anak. Ni, apay nging cancel mo ti awag ni Daddy Magari. Jack kayat dahi nga agbalin Daddy. May salaang ti amak. Ni Daddy Jordan laang, Mami. Ha? Please, Mami. Baybayan nyo ko man day jay atao. No asino man day jay alalaki. Ni kumalaang Daddy ti ipatagyo. Ha? Agpagpakaasi akada kayo. Sinaan yun day jay atao. Tas ininaan mo ni Daddy ni Nana Fatima. Please, Mami. Sige. Jakon awagan day jay atao.
Di nakpagsawa ni Tikasta. Tas ikatim mo una ng loko kanyak, Jordan. Katapay, di mo maklon aya alalakiro ka. Wen! Aklonak! Ngam nakarkaro ka pa'y ngam siyak. Si kamot latin ang puwersa kanyak ng aglalaki. Gapoy tinagalas nga ugalim. Nagsasao ka. Anay ko. Kasla ka na husustuan. Daytoy mat! Nagalas at talaga ti ugalim. Nalalas ti ugalim, ha? Mami! Daddy! Ha? At kayo matkayam dito likod ti balay. Kunak nunap-napanan yun. Itay pa'y lasap sa pulen kayo. Wen, anak ta, agpapaangin kami. Nagmayat meten no kasta nga kuy-kuyog kayo. Nagmayat tiriknak no makitkitak tinapintas alinangan nyo, mami. Daddy. Tangay awan klase kita. Mabalin ka di arumwar tayo. Agpasyar tayo. Ha? Uwan, sige anak. Agpakuyog ka pa'y laki ni mamim. Saan Dua kayo amang kuyog kanyak, daddy. Sige anak. Agrubot ka nga rodan. Tapno masapa tayo arumwar. Wen? O sige, mami. Si katimang kuyog kinivian arumar. Apay, di mo nang nagjayin bagana? Dua tamang kuyog. Talagang awan patag ti anak mo kan kanya. Napat patag di babaeng ng anak mo. Agtal na ka. Di mo amot isasawang. No saan anapatag ti anak ko kanya. Awanak ita ditoy. Insakripisyok ti negosyok. Gapo iti anak ko. Kasmat kanya ka. Insakripisyok matitrabaho kay abroad. Gapo iti anak ko. No kasta. Nagpasyar dagiti talaw, abalayan. Wen, abalayan. Nagsublen ti sigod apang maginibiyan nga apo ko tanya, abalayan. Wen, abalayan. Kan pimig sa manay. No pa'y agtultuloy latta ti panagagas na. Sana balay. Takunamat ti doktor nga agimbag pa'y ti apo ko ta. Basta itultuloy na ti panagagas na. Wen, panag ko na. Ti presensya dagiti dadakkel na ti adda amang pasarantaken kuana. Wala, sapay la kuma, tamaornos metten ti amin kadagiti agasawa. Hay, kinapuno na balayan. Kanayon latta ti panagapada. Ilimlimod da ti panagapada. Tati amunivian ket nagkapyadan. Hay, unayan aya dagi nga agasawa. Okay damit, idinabiid da pa'y anagasawa. Wen nga rod Hay, jakman amaw. Nauray kasano ti pamagbaga kadakwada. Isulat tamat ti aramid da, abalayan. Awan ka di pa'y ni daddy, mami. Awan pa'y mat anak, napanan na aya. Kuna namat nga adamapan nagatangan ni Jay Store. Ngam awan matan. Ay, amang ano da nasabat na anak ka istoryana, Iso nataktak. Nagbayagan ngay. Pimanaw sa matan ni daddy. Pinanawan na tayo sa manan. Ay isaan? Saan nga aramidan ni daddy mdayta? Adan ni daddy? Nabartag ka, Jordan? Ala, ibiyan, anak ko. Sumrakan ijay silid mo. Wan? Tagsarita kami kini. Mamem, Nabartag kayo matan, daddy. saan? Basit lati. Inanam ko anak ko. Alan, sumrak ka iti silid mo. Dagbanding kami man kani mamem. Anak, Sige nga rod, daddy. Apay ang nagbartag ka si Mang Put, Jordan. ibiyang mo ko ma. Awan pakibiyang mo kanyak. Da saan kan nga asawa? Saan nagmat
tanong asawa? Lalakiro? Si ka ati babaero. Nako, sigagat timang tungtung pa kanya ko. Anay ko. Dito'y Peter man na. Huston! Anya ka kadi? Mami! Daddy! Anya tararamidan nyo? Aga papa kayo kadi? Ha? Saan anak ko? Saan? Naglinlinambing kami kini mami. Awanan ka kiti itipain. Alan anak, agsublikan iti silid mo. Wan? When, Daddy? Sikatin mo na ng kabil kanyak. Iswasyak di mga libas. Mami, apay anak ka sunglasses kayo dito unag ti balay? Anak ko. Actor Isaac namin. Kadya kaya't amaakaran kayo, anak. Ha? Kita agman ti matayo, mami. Ay, isa na. Maakaran ka. Ha? Nala, igagdi ko sanwan. Tapno saan ka amala daw iti klasem. Noan niya launay nga minti pag-apaan nyo anak kaw. Kanayon kayo nga kinabel. Kita man talangam. Na black ayan ka man ay. Basol di manugang yu atatang. Kastalatan ti aramid yaw. Agpinpin na basol kayaw. Hay, ti amo jay anak yaw. Nagkapya kayaw adadakil na. Di na laam mo alimad ti panagap apayaw. Tatang, Kahit anya ti planaw, tanagaduman tadugol tarupa mo. idarum ko ni Jordan, tatang. Ipabalod ko. No idarom mo, ni Vian ti apektado. Sigurado nga agladingit no mabalod ti amana. Day tangarod ka tagbalbalin alapad, tatang. Ti anak ko. Di yun to matdangdangan ti may balakad kada kayaw. Ti makunakit pilitin yulatan ti agkapya para iti kakaysuna nga anak yaw. Ala, tingkay tuludan ti anak mo. Ha? Sa to agasan no madamdama dagitadugol mo, anak ka. Uwan, tatang. Isumat lagaya masana kayat ni mami nga ipakita ti mata na kanyak. Di nanugmat kayam ni daddy. Kaasimat kayam ni mami. Nangag ko ngamin nga imbaga ni lolo. Ilimlimod ka no da daddy kan mami ti panagapapada. Apay ngay. Kunak no pisdan. Ngam saan pa'y matlagayam? Bye, anak. Panawan kanwan. Uray ta na itulod kan diti pagadalan nyo. Mami, mabiit man laang. Apay, anak. Mabalin ka da kitaan na kita matayo. Ikatan nyo kumati sunglasses yo. Takita at dagiti dugol yo. Ha? Ni, anya dugol nga ibagpakam. Awan mat dugol ko. Adda, mami. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kan ni lolo itay. Ha? Kinabil na kayo ni daddy. Sorry, mami ni. Anya tikit daw am iti sorry ngay, anak. Sorry. Ngamin, gapo kanyak. Kabkabilin na kayo manan ni daddy. Ha? Ilimlimad yung matkayam ti panagap-apa yo. Ti amok ngamin kat okay kayon. Anak ko,
Nakakaasi kayo, mat, mami. Ay, adamot la basol ko. Basol mi adwa ka ni dadim. Sumurkan iti classroom yo. Tagawid ak matanuan. Ni dadim ton timang sukon kan kainton dismissal yo. Daddy, Mami, pakawanan dak ko ma. Ni, apay, anyat ikidawam iti pamakawan, anak ko. Ti kayat ko ngamin kat kompleto latta ti pamilya tayo. Diyak kumakayat nga agsisina tayo. Katuan mat anak, kumpleto tayo mat. Wan, ngam nabayag mat kaya man nga ilimlimad yu ti panagap-apa yu. Ha? Basol ko no apay nga agap-apa ka nagkin-kinabil kayo latta. Ipilit ko ngamin ti panagkapyayo nga uray marigatan kayo mat nga agkapya. Anak, iso asiki, saan da ko na panunutan pa'y mami, daddy. Ha? No saan nyo na kaya tiagdan na? Sige laan. Uray saan na mapatkan ti kayat ko. Basta saan kayo nga kapag ka nagkinabil. Ha? Diyak kayat nga kinabil kayo latan itag na na yun. Iso ano talaga kayat yun tagsina. Aramidan yun. Nasakit man nga maklunod ko na broken family ti mabanguna ka pamilya. Vian, anak. Basta dahi tilaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo unay. Katjak kayat nga damadangran kada kayo. Iso sige. Oray saan na kompleto ti pamilya tayo. Basta saan kayo nga kinabil. Hello, Jordan. Apay ngay mawag ka? Ha? Saan ka din akailiw, Fatima? Ha? Kwa. Okay lang nga oray saan ka pa yung agaw-awid, Jordan. Awan problema kanyak. Maawatan ka matkat. Ha? Okay akla ang ditoy. Agawid ak iti mabiit. Ha? Nakalagip ka mat. Apay, nagapa kayo manan iti asawam? Kwa? Basta agawid ak dita Fatima. Ha? Sige Makaamu ka, Jordan. Anyat sang sangitam ka, Raul. Sangitam ka ti panagawi din ni Jordan iti ayan ti babae na. Sana day tatatang. Anya nga, Raul. Anda na si kugan tinubyo kay abroad. Kat umadanin ti kasarda. Ha? Hinalilaw nakday dyan lalaki. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Kahit nalabit, nakaamirisan Tadi na kamit ngamin mabalin nga ikasar. Kasado kamit nga raw, anak ko. Iso nga awatem tigasat mo. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti anak mo. Tapno na anayan ti panagimbag na. Fatima, sinurpresa nak apay nga inlimid mo masikog kagayam. No kasta, nakargaan ka di pimanawak? Ay, ladingitak. Ngam saan asikat ti ama to'y sikog ko, Jordan? Anya? Sorry. Ngam ti amok, awanan namnamakin ka. Isuan na kay relasyon nak iti sabali, bayat ti kaawan mo. Anya? Isuan na saya at matay ka. Tapno maalam dagiti kagawaam dito'y balay. Kat may mayat matlaang, no iti personal ti panagsinata. Tapno makuna aporomal ti panagsinata. Fatima. Kat no ti may papan iti nagpuunan ta iti negosyo. Awan problema, itad ko ti share mo, isublik amin ken ka. Vian anak,
Nagsubliak, anak ko. Daddy, sumrot kayo. Thank you, anak ko. Ngam, apay dagita nagdadak kalabagyo. Ang naida kon ditoy, anak ko. Tapno masikaso ka na imbag. Uray saanan, Daddy. Please. Ha? Saan kayo ngagdanakan ni Mami? Makonsensya aktumanan no agapa kayo. Kat agdin nangran kayo. Jak kaya ta mapasamak ti kasta. Ha? Kwa? Saanan, anak? Jakon kabilan ni mamim. Ikarikday taken ka. Apa yan nagsubli ka? Houston Jordan. Nabanuga kung agpampamarang iti anak ta. Kan may sa. Namuanan ti anak ta nga agpampamarang tala nga okay. Ngam kinapudno na. Gumay gayab-gab mat agurat at iti kaong ganta. Apay, awan ka din planom amang hurnos iti amin. Seryoso ka iti day ta nga ibagbagam, Jordan? Wen Carol, makonsensyaak. Gapo ka dagiti imbagbaga ti anak ta kadata. Mabainak amasyan kinkwana. Kinapudno na. Kastamit lang ang tirignak. Masya na kiti anak ta. Ngam anya nga rod. Talaga siguro asan ang naparaburan iti kompleto a pamilya. Itulok mo nga rod asaan ang makompleto ti pamilya tayo. Kat ni Fatima. Kasano nga rodan? Nagsina kamin. Addan sa bali akadindan nana. No kasta? Agpada ta anay ibati, Jordan. Ha? Kinapudno na. Uray tinobyo kay abroad. Nangasawan iti sa bali. Ngam, inaklon ko ti amin. Ipamay saklatan ti atensyon ko iti anak ko. Ipamaysata, Carol. Duwata ang mga sikaso iti anak ta. Pakawanan ako makarol. Ado ti nagbasulaken ka. Kat ikarigatak ti agbalbaliw. Noan niya dagiti saan mo akayat nga ugalik. Ikarigatak nga ikatan. Tapno awan rum sa apagapaan ta. Para iti kakaiso ng anak ta. Nakasaganak ngagbaliw. No lakit di tayo kan nagpay iti may sa atyansa. Karo. Sorry, Pakawanan nak. Aminado akmat kiti. Sana ka perpektong asawa. Ado ti pagkurkurangakan ka. Iso ano anya amat dagiti saan mo akayat nga ugalik. Baliwak. Kat sapay kumata mapakawan nakmat, Jordan. Ay ayatan ka, Karo. Ay ayatan ka mat, Jordan. Agtinulong ta amang taripato iti anak ta. Mami! Daddy! Agpaiso ka din dito yung makikita kan mangmangag ko. Wan anak, saanan apanagin ko kuna. Pudpud nun daytoy. Daddy! Wan anak, kat pakawanan da kami kuma. Noan yaman dagiti nagkurkurangan mikan ka iti kalabas. Sorry. Ipatpatagda ka unay. Anak. Wan anak, napatag kay tibiyag mi. Isungay karigatan mi tagbalbaliw. Para iti pagragsakap. Agpinatag kami kini mamim. Aginggat ingka na anak ko. Agyaman at daddy. Mami. Kunak no saanan ama ornos ti amin kada kayo. Ipatpatag kayo matunay. Kat ikararag ko kan ni Lord. Asapay la kumatag paut pa iti panagbiag tayo.
Tapno adupay atawan ti panagdadan na tayo. Congratulations, Vian anak. Nakagraduar kan iti kolehiyo. Congratulations, anak ko. Ay na, nakaadal kan. Kasla kaano la idi ubing ka. Angam ita, balasang ka na talaga. Agyaman nak, mami, daddy, utang ko ti amin kada kayo. Agyaman nak iti ado sakripisyo yu kanyak. Ket agyaman nakmat iti adu nga anos yun ang papaagas kanyak iti sakit ang naglabasak. Ken ti panang paadal yu kanyak, mami, daddy. Pagrebingan mi adadakkel mo dayta anak ko. Isu nga awan ti rumbeng apagyamanam. Nayat unay ti Diyos. Ta iso tinangagas ken ka. Naimbag kan anak ko. Uwan, daddy. Kat apaman naman kasapulak iti trabaho. Siyak tumimang tulong kada kayo kan ni mami. Saan ada kami ti panunutam? Dikit di masakbayam ti isaganaam, anak ko. Basta kayat ko asubadan ti kinaimbag yu kanyak nga anak yu, mami. Daddy. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Biyag, ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Bintong, agsagana ka, tada papanan tayo intong bigat. Sa dinaw, angkal. Agbits tayo, hintay mamatag-relax. Tapno, may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwen angkal. Ken tapno makapasyar ka man mat, Bintong. Ipasyar da ka man mat. Uwin angkal. Oray, di kanto agbalo ni tibado mo. Tagumatang tayon to itibado mi ti papanan tayo. Ha? Kat, uwin angkal. Wala. Check upom to nga raw da na imbag tayo lugan. Uwin angkal. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang, angkal. Bentong, isabdang mo man iti batog ti store. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Uwin angkay. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga rudan, Dura, baka... Ay, na. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw, baka... Nan, lukatam man ta pizza, ta mangan taman, ay mabisina. Sige, mabitlaan. Agday ta. Nalukatanan. Mayat to'y flavor a pinili ma, baka... Mangantan. Sagay sa dalay ti danom ti ginatang da. Naimas. Kun, di da pa iyo format ti kan kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak nito. Mang kalaog lakan. Makain inumakon. Ay, di dak pa ikan. Uray danom la ko ma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti danom kan merienda ma.
Ta, intad ko matan ti sweldom ka anakan. Wen angkal. Pinak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, bintang. Sakan to aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sakan tumapanaglangaw, anya. Wen angkal. Loro, lakay. Intag languyan. Ay, wan, bakit? Intan. Bala, agan anus ka, bintang. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pag-shoppingan dito a lugar. Sige, agluto ka. Dala sa bali a pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayanda ka da tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanyak. Oray ko ma, no dakkel ti sweldo kada kwada, kas driver da. Ngam nagpasit mo't nga raw. Ay, kunada, umay kami ag-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin enjoy, kan agri-relax. Tamabambanugak mo dito niyag trabaho. Gumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaws. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka ni Timay sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, daytoy ti kayat kaw. Nay, sagmamano dayta. Nan, kita man titag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasangagasusot laang dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito'y ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laang, wun. Wain, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga laka dita sagpo 400 a t-shirt. Basta may sa laang, wun. Wain, antay. Antay. Awan mo't tuntay ginatang yung abadaw. Anya, langikam. Dito'y mo't lalugan, antay. Apay, pinanawa maya tulugan itay. Wan ata, binaunak ng iti agim matang. Ay na, ay tinakaw da siguron. Napukaw amin. Saan, antay? Diyay laang sagpo 400 tinala da. Anya, ay sayang. Ay, wan nga raw, antay. Sayang na talaga. Simbangput kay magaya man na nagpasya rin san bentong. Wan, insan pimya. Kahit kumusta ti pa nagpasya rin ay. Nag-enjoy kayo umutlaang, insan. Nagadumot ti post niya antidura ti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mat. Kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di ah. Ang at least nakapasyar ka. Kan, impus mo nantidura di bado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amon ti caption na itipos na. Anya nga, insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Ingatangan me iti bado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Abay, masapol aya mapanda ipupusti kasta. Ado nga ro din nag-comment. Sana all kung kunada. Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibadom. Nuamok lang kumakasta. Diyak ko man inalala da jaba daw. Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi 50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo dagi jay? Wan insan. Ay, sana pa'y impos nga rod. Napukaw pa ije maysa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang nga rod. Ngarod ah. Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang ah. At dan sa kano nakastruk iti lugan. Ta saan ana ilak. Anya? Ay, sayang nga rod ah. Jay pa'y mo't kurkursun hatak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook ng gatangan da kay tibadom. Gam napukaw mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsi 50 pa. Laka,
Ay, kita man daytoy. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaod. Napintas may. Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tangay. Awan, libre. Libre. Asinaw, tinangilibre ka. Di ka nadlaw, ajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay balaybay dito abagak. Sa akrimwariti pagtagilakwan. Gamsaan mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas, bakay. Katwan sakpay mati ko nam. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala, ta isuot kun to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar, bakit? Inakagpakita, ta kababain mat no paayag ta awis da. Umayak met. Ha? Agad si ka ano sumurot ka. At damat kitilugan. Mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Uy nang kail. Ha? Ti insuot ni ang kalabadaw. Kasla, isumat tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Ay, Bentong! Apa kas tauna pa nang kita mitibado na angkel mo. ha? Kwa, antay. Kapadpada na nga may tay ginatang tayo at t-shirt kaw. Agad, gaputa kapadpada na. At apumon nga isuday ta. Ha? Ay, saan mo't antay? Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso na pukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagninapay mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na angkel mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual. Adda aklat tamanan dito'y lugan ang mga oray kada angkel kan antay. Ay, Nabilang mo't lagayam ti sumrek dita restaurant pagkasaran di atindaran da. Iso ajak nakastrike. Ay na. Itayak pa mabisbisin dito ayan tilugan. Didak pa'y malagip nga umay kitaan mo da angkel kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabalin ko apanganan. At dapay matkidi kwartak dito ya. Isom, ti paggatang kaw. Bentong, ada ginatang kwa sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaang antay. Up. Nay, Oh. eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At the basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laeng met. Antay? Kat, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas ka na kami. Naigatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Un nga rod antay. Kasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wagwag, ta original. Ha? Anan ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wagwag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wagwag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. 1,000. Ay, nagnginamot tayo. Kat daan ay antay. Nangina, ta branded kat nga rod. Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungagyaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay ikatenta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. Up. 1, 2, 3. Aday ta. Mabalin mo nga ikaten. Agtrabaho ka.
Bintong, kana ka. Inggatangan ka t-shirt pan mo. Ay, thank you, Uncle. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangina day ta. Ha? Sagmamano nga, Uncle. Sag pa 500 day ta. Ni, nagnginan. Ay katwan mang tedak lang arodan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam nga ay. Ha? Thank you, Uncle. Welcome kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaibot. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam Bintong. Wan? Uncle? Tanuan niya ti kanan me kat kadamay. Kanuan niya ti balor ti bado may. Isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan? Uncle? Insan, adamam mo timpos ni Auntie Dora ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pant, 500. Detalyado si ka. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na itayan titapan na. Sangag asot mat. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, isu mangagpay so day ta jay impos ni Auntie a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamono day ta kunam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kuslo di mo ti style da uncle kan antay. Ibagada sa nga ribo ti 100. Nayunan day ti may sa asiraw ti presyo ti katangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da ngayong gatangan da kay ti kawis mo. Ibagbagada pa ang inginaan na kawis ngam saan matgayam. No adala ko masabali pagtrabahwak. Pumanaw akong itayan da insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nang runa kadatangawan nagadalan na. Ay, uwan nga rot Iso nga anusak pa insan. Naimbag to lano adda sa bali pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wen. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Di mo ko na take out ka. Ay sayang ti kwarta. Kat, anyat ka na ngay. Yalam na tani ti subsobra di ti restaurant. Tadya man Ada na ba ti ataraon iti bangir alamisaan? Ay, nagadupay lang na Ingkalaan ta isupot ta. Aniya? Daytan, titik out ta akanan di ka nakak. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na batid ha. Kat? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. Surutak man da uncle kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay tamat kaya man. Timakderdan. Ni. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Kat. Ha? Isup-supot na dagi ti today ti bangir alamisaan. Sa bali mati alamisaan ang nagkapwan da. Kanin siguro ti aso di isup-supot da ti customer. Urayik ida dito yan.
Adtoy, bentong. Kanam dayta. In-take out may para kan ka. Ha? Jay insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga take out da. Ne, awata mun. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Lukatak man na ito. Ha? Tultulang mat na gito'y. Adamot natin na. Ngam, adain na po na. Adamot lasag. Ngam, basay. Naglukon da gito'y akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanon ti aso mo tayo tayo. Amukon. Jak ibelen day toy. Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, bentong. Wenang kal. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay. Anya ngay deta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas katain na po yan. Wenang kal. Indadang ko tay in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kan. Anyat pagkitkitam ka na kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ngam asaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul uli mo kaklaang, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasinsya kayaon, na inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik nayaw, antay, angkal. Ulitag tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Isong inaramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agundaway, ngagpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga'y tikadwamin? Pumanaw akaw, nantay. Tadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka. No, adadi mo na gustuhan nga inaramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan. Kahit pangasim. Di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinantin diti balay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Grabe, friend. Nakitak manan itay. Limabas ijay balay. Ha? Asino? Asino pa'y kuma? Ni Mark Anya? Sika talaga. Makilkilig ka manan. Ay na, pagbigyan na kadilatan. Nagtaerkat nga minan ni Mark. Anyan? Ay, tulungan nakman alis. Tapno papansin nakmat ni Mark. Sige, tagagaraak to ti mapan iti balayda. Anya, maiturod mo? Namati mo't. Rabak ko kadilaang. Pakpakawan mo't Anya ngay kumatibagak. Pulos mo't Di si kanti mapan no kayat mo. Nakarkaron aman, Jack. Kababain mo't Mas daw ka siguro no apay nga imayak dito'y balayaw. Alays. Ha? Apay ka di, Mark.
Anyat gagaram. Kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti umay dito'y balayo. Ngam maunak ti agbain. Anya? Tapno'y bagakken ka. Nabayagan akursonada ka. Alice. Ha? Ladingitak. Ngamdiak kayaten nga ilimad ti pudno amarikriknak. Ay ayaten ka. Alice. Mark. Day tati pudno Alice. Damag ko. Anasingpat ka abalasang. Iso asaan akon anak dudwa nga imay. Tapno agdato nakken ka. Sapay la ko ma. Taddanam namakken ka. Alice. Kastaya, di nagasat ka. Tas ikagayam ti ayaten na. Friend, jak kaya't amadadaal ti panaggayam ta. Iso di ka madanagan. Jak to aklunin ni Mark. Oh, nga ta. Naglakat yag sa Alice. Ha? Ay, adapay gayam pa panak Alice. Aglabaak, agluto, agdalos, ganda dumapay. Uray agawid ka pailaan. Ay, no kayat mo. Tulungan ka kadagiti trabahong diti balay. Saanan? Thank you laangan, Alice. Naimbag nga oras mo, Freya. Adda ka din ni manang mo, Abeya. Ne, apay, sana nagpakadakin ka, Manang Alice? Kat no nagpa-Manila itay bigat. Anya? Anya taramiden na iti Manila ngay. Ay na, mapan ka no agtrabaho iti may sa apaktorya. Iserrak ti kasinsin mi. Ay, kastaya. Ay, apay ngay sana nagpakada kanyak. Naglokon ni Manang ko. Gayem na ka, ngam di na ka pinakaamuan. Awagam tulaangan. Ay, uwan. Agyaman na ka. Ay, sorry ah. Awan nga minload ko. Isuasaan ka na i-text. Unay kamatan, friend. Pinanawan nakmatan. May kawa aklakit tiniti kaawan mo. Sana bali ah. Taadamot ni Mark amang liwliwaking ka. Ha? Ni? Bye! Apay nga nagbalin mo tan akas dyan ni Bea kanyak. Ay, may papanlakit di ka ni Mark ti pagkaskas dyan na. Basol ko ka di. No agayat ni Mark kanyak. Yakon pagawiden ni Mark ijay balayda, basang. Ado ti sulisog ijay lugar da. Nabiso dagiti kasinsin na, kun barkada na ijay. Isungsung da nga agbisyaw. Isungay nayabaklangan dito'y lugar tayaw. Ah, kasta ka di, Tata Pijong? Amom, talaga nasingpet ni Mark. Nagagayt, no da kayaw ti agkagasat. Ay saus, masigurado nga awan to ti pagbabawyam. Tata? Agbagay kayo pa'y. Tanataer ni Mark, ken napintas kamay. Napipintas ken gwapon tulakit din dagiti agbalen nga anak yaw. No da kayo ti agkagasat. Hi, friend! Ha? Bea? Ala, imbag man ta nagawid ka. Sumra ka ah. Thank you, friend! Ala, pimintas ka ah. Oh, talaga? Thank you, manan. Aywan, pasensyakan iti kalabos ha. Aklunak, nagsakit tinakom ko iti naamwak asikat kayat ni Mark. Naupayak iti naamwak ang nagpatinggalagayam iti elementarya day jay a Mark. Ha? Kan, ada kadwak asimangpet sika. Asino? Ni Jude, ada iji balay. Asino Jud? Nobyok, professional ji boyfriend ko sika. Anya?
Masikuga kon, friend. Ha? Kat, anyat imbaga genobium nga, hindi imbagam amasikugan. Naragsakan syempre. Di, saan kan nga agsubling agtrabaho iti syudad? Saanan? Di na kon palubusan ni Jude nga agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Wan, ngam no next year pa eh. Tama kumikom ni Jude iti trabaho na. Ah, kasta ka di? Katsi ka, kumusta kayo matan kini Mark? Inaklon mo ka din? Adamat na napasamak iti nagbaatan nyo? Masikok ka kadimatan? Ah, grabe ka, Mat. Advance launa ti panunot mo, Bea. Jack pa inaklo ni Mark. Ala, pakipot ka launay mo't. Ngam, anya nga iti masakbayam no iso ti pakiasawaam. Kat awamot na talgad at trabaho na. Makikon-construction mo't lagayam. Ah, kwa? Hay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigrigat friend. Naimbag kanyak ta professional ti pakiasawaak to. Ay na, agyaman ak alis. Kunakla no awan gasat ko kinkan. Nakitak no kasano ti regget mo ang nagdaton kanyak, Mark. Sigudan nga da panagayat ko kan ka. Ngam, Jack la impadlaw. Ta pinaliiw ka pa nga imo na. Nupod-numot lang ay ayatan nak. No pagpatinggaan ti kinaanos mo. Dinto agpatingga ti kinaanos ko ken ka Alice. Alice? Agkasartan? Ha? Nagpardasan ngay? Wen, tapno makabukultan iti bukod ta a pamilya. Alice, ikasarkan. Kablaawan ka, friend. Ngam na imbagman, taad da ginastos ni Mark anang ikasarking ka. Kat construction mo laang. Ha? Ay, kwa? Manumat latis wildo na iti panag-construction na ngay. Nagtitinulungan da nga agkakabagyan, Bea. Timulong pa ni Uncle Pijo nga ulitag na. Kastamutan ka dang iti dadakkel kang kakabsat na. Ay, piman mo't, Mark. Ngam no syakto ti agkasar, ay sos. Bongga. Saan lakas to'y kasimple, friend? Ha? Di mayat. Naimbagkan ka tadakkel sa tisweldo genobium. Wala. Kaano kayo nga ron nga agkasar ngay? Dakkel mo tantasikog mo. Mabiitan. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno ing grande ti kasar mi. Bongga!